Tibere ikibazo je ntinashika uko mbazi vyonze. Sawa? Naam. Kandi ikibazo canje nagitumbereza muri Bibiliya. Kweli. Batubajije ngo twerekana Imana yaremye. Imana y'abayisilamu. Imana urumva tubisi yacu gusa abakristo ntibarimo. Yego. Kugira ngo ndaho kwiba Kristo itarimwo. Ikibazo canje nagisoma muri Bibiliya. Kandi ngoresha Bibiliya y'Icarabu y'abakristo bavuga Icarabu batazi Kirundi. Bibiliya yera niyo nkoresha. Itanguriro rimwe inyandiko igira iti fi badiri khalakallahu samawati wal ardi. Atugambere Imana ariyo Allah yaremye ijuru n'isi. Reka nawe mbaza Yesu nawe mbe Yesu iyi Imana yaremye ijuru n'isi y'abayisilamu yitwa Allah warigeze uyisenga canke nayo wasenze ujya tubone ko itaremye? Luka 6:12. inyandiko iragira iti igira ngo iki wa fitilka ayamu halaja ila aljabal. Ati mwijoro rishurubuca Yesu arabyuka aja ku musozi gusenga. yusallaya wakada aca keshi turasenga iki wakada alayli kubahu fi salati lahi niho nari nkeneye. Yesu acabyuka gusenga Imana Allah. Ko tubonye Yesu yasenze Allah. Ko tubonye Yesu yasenze Allah. Kandi tukabona Allah ko ari we yaremye ijuru n'isi. Mbega mwebwe musenga iyi Imana Yesu yasenze yitwa Allah ikongera ikarema ijuru n'isi, cyangwa mufise iyindi musenga itandukanye n'iy'abayisilamu? Muco mutubwira n'izina ryayo yitwa nde? haya ikibazo cyumvikanye atankeka. hariya umwigisha ku ruhande rw'abakristo araza kwishura bavuga yuko basenga Imana ivugwa muri Bibiliya y'Icarabu n'abakristo b'Abarabu batazi Ikirundi cyangwa Igifaransa. baraza kuvuga yuko iyi Imana ariyo basenga cyangwa. Haleluya, amen. Reka tusabe ku mpande zose dutekereze kugira ngo dushobore kumviza, sibyo none? Haba ku ruhande rw'abayisilamu baze kwigisha muze gutekereza kuko mwebwe muri kumwe dutega amatwi muri kure kuvuza induru kuko ntacyo mwutahana. Hanyuma ikibazo abajije asomye muri Bibiliya y'Icarabu rimwe aho avuga yuko ngo ubwa mbere na mbere Allah ariyo yaremye ijuru n'isi. Hanyuma avuye ngaho acagenda rero muri Bibiliya y'Icarabu muri Luka 6:12 Yesu yagiye ku musozi aranasenga nde Allah. Aravuga ngo mbega iyi Imana yasenzwe Yesu yasenze niyo natwe twaba dusenga, niyo kibazo, niyo natwe twaba dusenga iki yaremye isi n'ijuru. Sawa, umwigisha wanjye yari ngaha yari yatangiye kubigisha neza aho muri Korani igice cya mbere ku murongo wa kangahe uwa mbere. Sawa, yatwigishije neza tugira yuko izina Allah, sawa, iri jambo Allah ni ururimi rw'Icarabu bisigura iki? Imana. Ataraduha n'umurorero mu Bahinde basenga iki? Inka. Ni kuvuga nyamba hari umuhindi cyangwa umuntu ari mu gihugu cy'ubuhindi asenga inka, ariko akabavuga ururimi rw'Icarabu acayita inde Allah. Ibyo ntacayita nde Allah kuko Allah ni izina ry'Icarabu bisigura iki? Imana. Sawa, kubw'ibyo rero iyi Imana ibonetse muri Bibiliya isengwa n'abakristo ni Imana y'ukuri yaremye ijuru n'isi, itandukanye n'Imana Allah isengwa n'abayisilamu. Kubera iki? Iri jambo cyangwa iri zina ribonetse muri Bibiliya. Kubw'ibyo abakristo bizera Bibiliya bari mu gihugu cy'Abarabu bavuga ururimi rw'Icarabu Imana yo bayita nde Allah. Ariko iyo Mana Allah ibiriko iravugwa n'abakristo itandukanye n'Imana y'abayisilamu Allah. Kubera iki? Tito 2:13 haravuga basema ko amasuku yishwe n'agacane gose. Tito 2:13
haravuga ngo Tito kabiri 13 n'ihandi kabiri 13 haravuga ngo twitega ivyizigiro vy'amahirwe ni kuvuga bari muri mu gihugu c'Abarabu mu neza uyu murongo wa Kristo twitega ivyizigiro vy'amahirwe no kuzoseruka k'ubwiza bwa Yesu Kristo niyo mana yacu ihambaye n'umukiza. haleluya kuvuga abakristo bose kw'isi twizeye ko Yesu Kristo ariwe mana yacu n'umukiza ahambaye. ni ukuvuga abakristo bari mu bihugu by'Abarabu bavuga ururimi rw'Icyarabu baca bizeye ko Yesu Kristo ariwe Allahu Akbar mu Cyarabu, bisigura yuko uyu Allah ariwe Yesu Kristo niwe yaremye ijuru n'isi. kubw'ibyo rero iyi mana iboneka muri Bibiliya isengwa n'abakristo ni imana Allah y'ukuri itandukanye na Allah y'abayisilamu, kuko Allah y'abayisilamu ava hehe mu bigirwamana. hanyuma ateganya kuri Yesu rero ko yasenze agombye kwerekana yuko atari imana Yesu cyane ariko arasenga nde Allah. 3:6 Qur'an haravuga ngo hakika Mwenyezi Mungu na malaika wake kuri imana Allah y'abayisilamu n'abamalayika biwe wanamsalia Muhammad basengera nde Muhammadi. kubw'ibyo Allah imana y'abayisilamu yifatikanije n'abamalayika bayo basengera nde Muhammadi. kubijya muze kutuvira uyu Allah ariyo mana yanyu n'abamalayika biwe basengera Muhammadi kuyihe mana. haleluya masime n'uwo dusenga twebwe yakerekana igihe izina Allah ukundi kuntu ryandikwa bitandukanye niwe ayo rero mwarimu Idrisa nazi iminota yiwe 3 avuga yuko yishyuwe n'uko atishyuwe. je ibi nivyo nabonesheje amaso. karibu mwarimu. Waislamu takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Abakristo haleluya. Mutekereze rero. Ababyi. Ndanezerewe cyane nigisha mbawe. Arambwiye ati umwe wese kinasenga cyitwa iki? Allah. ngo mu Barabu. Indira wacita Allah. Ariko we ntiyavuye ngo zaratubwira ko Yesu ari inde ari Allah. Ntabwo yavutse. Yavutse? Oya. Yavuze ko Yesu gusa ari Imana. Yatubwiye ko Yesu ari Allah. kubera Allah sijyo kuririrako acha tubwira ngo inka ngo irashobora kwitwa Allah mu Bahindi. oya inka mu Cyarabu yitwa Bakara. ni Bakara. ngo ibuye bashobora kugita Allah mu Cyarabu. ibuye yitwa Hajara. ibuye yitwa Hajara mu Cyarabu. rero ngahanutse ngo uremenye ibintu hano cyane guteta agatego bakaguye. yego kweli Yesu akashije rasanga iki Imana. acha kwikata Paulo yandikiye Tito ngo Yesu ngo niwe mana yacu yambaye n'iki n'umukiza. umbigirandikiye Timoteyo nawe Timoteyo wa mbere 2:5 Timoteyo wa mbere 2:5 yababwiye ati kuko hari Imana imwe. aca yibira kabanga Tito no Timoteyo amubwira ati byabwiye Tito sibyo tuvuga rero Timoteyo hari Imana imwe kandi hari umuhuza umwe w'Imana n'abantu. hariho n'umuhuza umwe w'Imana n'abantu na wenyene n'umuki umuntu yitwa nde ni Kristo Yesu. kumbe nyuma basenga Yesu ngo niwe Mana basenga baturekere dusengere Allah. 6 Korani 9:4 Korani 6:94 hagira hati havuga by'ukuri mwadutembereye umwe nuko twabaremye ubwa mbere. iyo ni Imana yivugira ati twabaremye ubwa mbere. kumbe Imana dusenga niyo yaturemye kuva mbere na mbere. iyo niyo Abayisilamu dusenga kuko niyo yaturemye. shana umunyonga bandanya inyuma yanyu ibyo twabahaye mu isi ari byo Imana duhaye mu isi ngo twirire umuceri n'ibitoki n'amavoka kuko twabihawe nande na Allah. komeza kandi nitubona muri kumwe n'ababavuganira bamwe bahera mutubangikanya. igereza mwarimu twebwe Imana dusenga ni imwe yaturema ubwa mbere
ikabitwihera ibyo dufungura aho nyari 96 nyabutse 96 harabananya hati niwe uyo rero yaturemye niwe atamanzura umutwenzi tubonye bukeke uyu ni Allah ijoro bwije n'ubugira bwira ati Allah narengeje izuba akarigira akaruhuko gatekanye ikumire gaho kandi Imana ni ibyo dufungura mbe Yesu n'ababikura rimwe 11:37 Mariko nyarutsa 11:37 Luka agira hati akimivuga umufarisari amuhamagara nka muzimane umufarisari kubera Yesu atari watanga indya yarashonje atagusaba indya ari ingeri atagusaba indya Yesu wa mufarisari wenyine biramutangaza kubera icyo atabanje gukaraba atararya iyo Mana musenga ikidakarabye bayitsimanya indya iyo mutoyisenga myenyene yigiye kogwara amacinya bene kuri niyo tutosenga avuze ibyo Yesu avuze ibyo abereka ibiganza byiwe n'ibirenge byiwe acabereka ibiganza n'ibirenge byiwe akanyamuneza gakibabujije kubyemera bariko baratangara Yesu arababaza ati Yesu acarabaza y'Imana isengwa n'abakirisu ati hari utwo kurya mufise hano Imana igiye gusenga gusaba inzara irayirembeye hari utwo kurya mufise hano ati hari utwo kurya mufise hano bamuha igihimba cy'ifi yokeje bacamuhereza igihimba cy'ifi yokeje aracarira acaragitora akirira imbere yabo n'ukuri twebwe tuzosenga Allah kubera Allah niwe atanga ifungurwa ni nawe yaturemye ni nawe yaremye byose ikigira kabiri unyene aradusenga umvira ibyo yakoreye Yesu Luka 1:44 Luka 1:44 yego inyandiko iragira iti kugira ngo iyo minsi Mariya arikora Mariya yarigenge yaripotera yishitse ko yisize fonde teri ko yisize digisize agenda yihuta mu mugaba mu gisagara cy'Yudaya yinjira mu nzu kwa Zakariya aramukanya na Elizabeth maze Elizabeth yumvise indamukanya ya Mariya indi kinagira muri we inda ikinagira muri Elizabeth yuzuye mu yera Elizabeth acayizura mu yera avugana ijwi rirenga ati acagira Mariya ewe Mariya mu bagore urahiriwe n'imbuto yo mu nda yawe n'urubuto rwo mu nda yawe Mariya ariko kwa Yesu irahiriwe ikibazo twebwe twosenga Imana yabaye mu nda mezi angahe 9 isi yari gucima ikagira Imana iyo Mana rero y'urubuto yibera mu nda ya Mariya iyo Mana isenga mwenyene twebwe tuzosenga Allah umuremyi w'ijuru n'isi la ilaha illallah Hallelujah. Umwanya w'iminota 2 kugira ngo sindayitakaze ariko ambaza ikibazo rimwe na rimwe ina muri Qur'ani 48:3 mwananje haravuga ngo reka ngiye ko mu kirundo Muhammad yaravuze ngo iki Muislamu wese arafite shetani rimuzimiza shetani waje Muhammad yaratekereje nta bindi ntegeka twese byiza byose ndabaha kuriya kana 29 Qur'ani kana 29 haravuga ngo Muhammad ibyiza byagushikiye byavuye ku Mana niba byagushikiye Qur'ani 48 ku murongo wa 3 Muhammad avuga yuko buri muntu wese ngo afite ishetani imutiniza ati ariko jewe Muhammad ishetani yanjye fise iratekereje nta bindi bintu integeka kiretse ibyiza gusa kubw'ibyo Muhammad ibyiza byose yakoze yabitegetswe nande na Satani hano muri Qur'ani 4:29 havuze yuko ibyiza byashikiye Muhammad byavuye kwande ku Mana mbega iyi Mana tubonye muri Qur'ani 4:29 yuko ibyiza byose Muhammad yakoze yabitegetswe n'Imana yoba ari Imana tubonye mu kigabane cya 48 ku murongo wa 3 yuko ibyo byiza Imana yamukoresheje ari Satani nicyo kibazo cyanjye baraza kutubwira Haleluya muri Qur'ani 48 ku murongo wa 3 na Qur'ani 4:29 arabagije ngo iyi Mana ivugwa wa kile kigabane yoba ari ya yindi ikigabane cya 4 murongo wa 29 yoba aje atangeka cyumvikanye araza no gutahura kubera iyo umuntu abagije birangomba ko yishurwa kandi akishurwa ibintu bihuye n'ivyo abagije iminota yawe 5 mwarimu umwishure kabisa Mr. Moses karibu aha masala tusubire mu mutekane
kuko ino munsi twaje kurukana ikinyoma n'ubujyaja hamwe n'ubushi bwuze mu bapastori. Abajije ikibazo 48 tu wa Qur'ani, hasome maelezo, tunasoma maelezo. Ndamwigisha ate gusa umutwe yumvirize nyinshi soma. Inasema hakika sisi eti mu byukuri twebwe tumekupa wewe Muhammad. Uyu ni Gabriel kabira Muhammad kumajambo avanye mu ijuru kumana timbe twaguhetwebwe wewe Muhammad. Bate ego ikindi mukubwa ngo twaguhaye itsinzi komeye cyane. Unaonekana utsinda kigaragara iboneka, unaonekana wazi ndiyo haki ego kishinda batiri. Ati itsinzi y'ukuri yaje gutsinda ikinyoma kweli kushinda uongo. Namwe mwabibagikiye matagitsinze ukuri kwagaragaye. Ili Mwenyezi Mungu akugufiriye ni yaliyetangulia kugira ngo Imana iguharire kuri bya bindi byatangwa ku makosa wakoze bwa mbere yaliyetangulia katika yanayohisabika kwa mwenye cheo kama chako kuri wa wundi n'icyubahiro n'icyuba nk'ubu n'icyubahiro tiwa n'icyubahiro cya Muhammad kuwa ni dhambi yuko ari icyaha ibyo yakoze ndiyo na pia yanayokuja baada yake. Ati kandi nibizoba mu nyuma cyangwa nibyo uzokora mu nyuma na yanayokuja baada yake ndiyo na ili atimize neema zake juu yako kugira ngo Imana irushizeho ibyiza kuri wa Muhammad kwa kueneza wito wako ndiyo na kudhibitisha kwenye njia ya Mwenyezi Mungu na kugaragaza mu nzira y'Uhoraho umuremyi njia iliyo ati ni nzira igororo wasamutakibir Muhammad rero yatiyanesha Satani. Wabyumvise gamboze yabyumvise nubwo yigire ntumba yabyumvise yigire numba twagera mwarimu mugamoze sanaga ubwenge yabyumvise mwarimu ndiyo amaze kunesha Satani Muhammad umva kuri yacatwigisha 16 9 Qur'ani 16 9 Qur'ani yarutsa niwashaka rero gusoma Qur'ani yarutsa nandusame Allah niwashaka gusoma Qur'ani nandusame Uhoraho umuremyi Allah akurinde na shetani yavumwe akurinde na Satani ndiye gitiki yavumwe kumbe Satani yaravumwe ndiyo mambo yaneshejwe na Muhammad ati kugana mu munesha muze musabe kwa muvuga ati a'udhu billahi minash shaitani rajim tumutoro mugihe twagiye ku toka tumutoro mugihe nani biraza kugana gusho mbego yishura Muhammad ninde itano na gatatu Qur'ani itano na gatatu Qur'ani ndetse gatano inasema ndiyo Bismillahirrahmanirrahim kandi avuga ibyo yifuje Muhammad ntabwo yavuga ibyo yifuje kandi avuga kiretse itayishuriwe kiretse yishuriwe nande yigishijwe Qur'ani Muhammad yigishijwe Qur'ani ufise ingufu nyinshi mu malaika Jibril ufise ingufu nyinshi mu malaika Gabriel ishusho nziza kandi yerekanye ishusho yiwe kama ndiyo hanyuma amanuka yegera inyuma ndiyo aca aba hafi y'uburebure ungana gatanu niho ndi ndiyo yigishije Qur'ani n'ufise ingufu nyinshi n'ufise malaika Gabriel Muhammad yigishijwe na Gabriel Muhammad atazana na Gabriel muyigisha ati mwebwe bemera Imana y'Abisilamu kugira ngo mutsinde Satani yirukire mu bukristo muze musohora abari na Satani yavuga ari 10 mwarimu naam noma mbo pastor zomba mu rushengero ngo toka Satani kwa jina la Yesu uwo mukurayo gute kandi mu rushengero ari mu rugo rwiwe kweli mu rugo abanyere kiziga bihamwe twantura utatunagate twagira hati ndiyo Satani yingiye bukebuke mwishenge kubera roho hari ikirimba cha Satani basi ari mugenda bakije ngo toka Satani katika jina la Yesu Samueli Samueli wa mbere tira gatatu Samueli wa mbere werukana bosi yani tira gatatu ndiyo mwanya tuchane hasome agira hati
yarimo abakirisu bahungije satani mu izina rya Yesu. Igihe satani yatwara Yesu ku mugongo nanibwo yigeze avuga ati bako satani inyoni kiragira iti munaniye inyoni kiragira iti hanyuma rero uko mu mbere yarungitswe n'Imana yafata Sawuli Dawudi ipaninanga agatangura agacuraranga Dawudi aratambana Dawudi aratambana Dawudi satani ariyo matayima ino mwarese amakanya naka